twagiye nawe oya yo mutegere igihe Paulo yaragiye hehe yahuye n'umuco mwinshi arahuma kurabyumva ko yahuye n'umuco mwinshi arahuma ijambo ry'Imana rije ngo yewe kurandenganyiriza iki amaze guhuma ni hehe yagiye kugira ngo arindirire igihe azohumukira kuko hari ahantu yagiye yamusenga kugira ngo ahumuke uwo muntu wamwakiriye ninde kandi ijambo ndikoje kubera ko nzi gusomera Bibiliya icyo nzi cyo ni zakozwe n'intumwa twamwakiriye kikiyara ngahe ifi irahari kubwawe ntukurikiranize ko wayisi bamusiga ifi gerageze yewe ndikwiramo bamusige nanjye ngahe yego nibagusiga ifi arahaba muri Nouveau Testament arahaba yego arahaba musige sawa twagiye kwa kabiri nawe vuga izina ritangizwa na ka ryo muri Nouveau Testament Nouveau Testament no tukiri ke arahaba uwo muntu mukubajije muzi n'umunanirwa ndamukubwira ngahe demba ngahe vuga pe oya ye petole Nouveau Testament navya Testament baramusiga nyine waruzi mu maso nayo pe musige cyane umutazi pe ngahe yo pe aho pe nina wabitowe mwaramutse mwiriwe aho muherereye mwese kaze kuri Mauka TV show tubaye ikaze abamerewe nabi Imana iri kumwe namwe ntimwihebe abamerewe neza mushima Imana rero uno munsi twagarukanye indi game ni game yerekeranye n'ijambo ry'Imana abatazi ijambo ry'Imana kaze cyane kugira ngo twese dusangire bino byiza kandi naho ari game irimo inyigisho ico utaruzaho gihererera kimenya bivanye n'iyi game tugiye gukina rero game uko imeze nuko nguko turatangira tubaza amazina y'abantu bo muri Bible urumva uvuge lettre nimba tuvuze nka a iyo a tuvuze uyisange muri Nouveau Testament mwisezerano rishasha udushakira izina ry'umuntu utangizwa na a kakarorero Abeli no muri Ancien Testament ni nkuko iwo mukino umeze rero kadutangire n'umukinyi wacu uri imbere abari we utangira atubwira okay uko bimeze nuko utubwire umuntu wo muri Nouveau Testament utangizwa na a Nouveau Testament yego kandi tutavuze ahubwo umuntu unanirwa ngiye ifi Rwanda rwimukurikirana musiga ifu ubitora aratora ku isahani ubishobora nuko umukino umeze none go wa mbere natangira tubwire umuntu wo muri Nouveau Testament utangizwa na a kandi ufite amasegonda 5 Nouveau Testament aya shidani tawo baho ngahe ngiye ifi Rwanda rwawe yego niba gusiga ifi arahaba muri Nouveau Testament arahaba yego arahaba musige sawa twagiye kwa kabiri nawe vuga izina ritangizwa na ka ryo muri Nouveau Testament Nouveau Testament no tukiri ke arahaba uwo muntu mukubajije muzi n'umunanirwa ndamukubwira Kaisari arahaba muri Bibiliya muri Nouveau Testament niba gusiga ifu ube musiga ifu twagiye nawe
Komeje kugorana imihanda. Twagiye muri Ancien Testament. Ego. Muze nyine iki muri Bibiliya ama epitre ni kutazayita nyamurenge. Epitre ibi bipande byo hejuru. Ko wavuga itangiriro kuvayo. Bivuge. Ngibyo nino nkeneye ko umbwira igitabo gitangizwa na M ma. Igitabo gitangiza na M. Ego. Muri Ancien. Ancien Testament. Bitangira na M. Ego. Byagirijwe umusova. Malaki. Wabitowe. Bana kange. Aya. Ingoma. Okay, twagiye. Igitabo gitangizwa na umuntu utangizwa na Z muri Ancien Testament. Nanse. Z. Iyo ndayizi naje. Nani gwa ifira hari kuga. Stefania. Wabitowe. Okay. Twagiye. Ijambo ritangizwa na P muri Ancien Testament. Petero ni Nouveau Testament. Ndavuze P Ancien Testament. Aya nagaruke. Abantu bazi gusoma. Aya musiga ifunda. Mubabwire. Oya. Sawa. Sawa, mwese barigendera. Ayi wewe. Gahe vuga P. Oya ye Petero ni Nouveau Testament navuze Ancien Testament. Baramusiga nyine waruzi? Mu maso ntayo. P. Musige cyane umutazi P. Nga. Yo pe. Aho nina. Wabitowe. Ngaye twagiye handi. Ikindi kibazo nkubaza ntatuvuye muri izo z'amashamba atangira. Ngira ibitabo bine Paulo yandikira abandi. Paulo. Yandikira abandi. Yandikiye Timotheo. Sawa. Yandikiye Abaroma. Yanditse. Ndagwabina. Urasiga ifu no kuyoberwa kimwe baragusiga ifu no kuyoberwa kimwe. Yanditse. Yatinze. Usiga ifu ibitabo bisanzwe bya kweli. Nukuri ndavyibaye. Ukurikirana bivuga. Bamusiga ifu uraega. Murabapagani. Ayo. Gahe uvuga wewe. Ego urabivuga. Oya urabivuga. Hariho Abaroma. Abatesalonike. Abefeso. Yanditse byinshi cyane. Timotheo. Sawa, rero wa mbere wa kabiri. Okay, twagiye nawe. Oya mutegere. Igihe Paulo yaragiye hehe. Yahuye n'umuco mwinshi. Arahuma. Kurabyumva. Kurabyuka ko yahuye n'umuco mwinshi arahuma. Ijambo ry'Imana rije ngo yewe kurandenganyiriza iki. Amaze guhuma. Ni hehe yagiye kugira ngo arindirire igihe azohumukira. Kuko hari ahantu yagiye. Yamusenga kugira ngo ahumuke. Uwo muntu wamwakiriye ninde? Kandi ijambo ndikoje kubera ko nzi gusoma Bibiliya. Icyo nzi cyo. Ni zakozwe n'intumwa. Twamwakiriye kikiyara. Ngahe ifira hari. Kubwawe nukurikiranize ko wayisi abamusigiye. Gerageze yewe ndikira mu. Abasige nani? Ngahe. Hego shaka. Ni wacha gipande nyine. Nyagusiga ifu gukurikiye nta kibazo. Nitugera ku wa mbere turamenya ko tubigenza. Uwo byatangiriyeho.
nyinshi. Ako nyamaka. kuko azi batabitora Wewe kwa hiyo. Weka mwari ni he. ahantu Paulo yagiye amaze guhuma kuko hari ahantu yagiye arahashikira ndagira ngo babaye gusiga ukareka kubaza kumva gutumwana Namusi. Musiga nanone yagenda mu maso. ngaye daye mwiza nawe Jewe kumva ni. ngaye ugatwumva Yagiye ahantu yitanga. Itekiro niba. umuntu wamwakiriye Watwabuze yiye. oya sinabwiye nabwiye umuntu wamwakiriye Aranamusengeza. yego Gende mukurikirane, subscribe, share and comment. Go and check to her YouTube channel. okay Komeza kubashimira abakunzi ba Mbanguka TV show. Komeza muryohere. Muri hano. Dushimiye abakunzi ba Mbanguka TV show. Turabasaba yuko muza mu bushake ibyishimo biri hano kuri Mbanguka show.